Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudendi bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya 23 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe operasi ikomeye yakozwe na Fardc ku bufatanye na FDNB kabimaze gukorotsa drone y'izasarambwe biro bikabibereye neza mu bice byanzibira bikaba rero bizarakozwe mu buryo budasanzwe kandi mu yinga bwa none. Ni muze banywanyi turebere hamwe uko izasarambwe zikomeje kwitegura ndetse zinagerageza kwinjirira ibirindiro bya Fardc. Turebe kandi biri gukorwa na Force Armée de République Démocratique du Congo FARDC. Turebera hamwe nzibira iyi territoire yerereye muri Warungu ko izasarambwe zaje guhura n'igihombo gikomeye. Reka rero turebe uko ibi bikomeye turabwira raporo militaire yuzuye isasangura ndetse igaragaza uko iki gikorwa cyakozwe. Turaza kandi kubabwira doctrine de défense aliénée ya FARDC. Turaza kandi kurebera hamwe drone offensive. Turaza kandi no kureba ibiri gutangazwa na Lieutenant Kalunji Rigani n'umuvugizi wa operation ya Sukora ya kabiri yo muri Sud Kivu. Turebe ibitangazwa ku bijyanye na drone bivugwa ko izasarambwe zazanye ariko ikaza gukuba yamanurwa. Turababwira kandi biri gutangazwa na regiment de infantry ndetse nuko bagaragaza ibi babikoze bijyanye n'ikoranabuhanga ridasanzwe rya tire anti-aérienne FARDC yamaze kubaka muri ibi bice. Turarebera hamwe kandi bijyanye na neutralisation immédiate y'iyi drone uburyo yakozwemo. Tubabwire kandi bijyanye na operation chirurgicale uburyo bwo gukora igikorwa cyihuse ndetse nuko ibi bizakozwe. Turebera hamwe uko ibi bikomeje kugenda bigaragara. Turababwira kandi raporo za section regiment militaire ya J2 icyo igaragaza. Turebe kandi biri kubera ahitwa Chiliba ndetse n'ahitwa Nzibira. Turababwira kandi cellule de détection aérienne muri ibi bice. Turebera hamwe tire de neutralisation uburyo ziriko ziragenda zikorwa. Turaza kandi no kubabwira ibiri kugenda bigaragara kuri twirwanaho ndetse na Gumino. Turebera hamwe kandi doctrine de emploi des drones uburyo izasarambwe zikoresha drone za kamikazi mu rwego rwo kugira ngo babashe kurinda abasirikare babo. Turaza kandi kwinjira kuri philosophical warfare cyangwa se intambara y'ubwoba yatangiye kugaragara mu baturage. Turebera hamwe kandi contre la espace aliénée tactique ikoranabuhanga FARDC yamaze kubaka. Turebe uburyo brigade cyangwa se regiment ikomeje gukorera muri ibi bice ikomeje kugenda ikoresha ikoranabuhanga by'umwihariko mu bizwi nka bataillon renforcé nk'uko rero bigaragara. Turababwira kandi mu buryo buziguye position de combat frontifié. Turebe ibirindiro byubatse neza mu misozi. Turebe patrouille de reconnaissance. Turebe section anti-aérienne zahawe inshingano zikomeye zo kurinda ikirere. Turaza kandi kurebera hamwe ibiri kugaragara muri renseignement militaire. Tubabwira uko FARDC yafashe icyemezo gikomeye ndetse nuko iri gushakira umuti ibibazo byose bimaze iminsi bigaragara. Turaza kandi kugaruka kuri surveillance aliénée coordination interarmée uko infantry defense anti-aérienne ndetse na renseignement bamaze guza akazi kabo. Turaza kandi no kurebera hamwe ibijyanye na Doha uko ibintu bikomeje kugenda bihagarara. Tubabwira amakuru akomeye ari guturuka i Doha muri Katari akomeje kubera ibiganiro. Turaza kandi kubabwira dominage collectera ingaruka ziturutse ku ntambara zamaze kugera mu baturage. Turi buze kandi no kubabwira ko FARDC ikomeje nayo kugenda ipanga gahunda yo kuneutraliza ikoranabuhanga izasarambwe zazanye. Birahura neza no kubabwira capacité de défense accrue cyangwa se adaptation de l'ennemi cyangwa se résilience stratégique.
turaza rero kwinjiramo byose tubirebere hamwe, turebe alliance régionale soutien extérieur ndetse na précision diplomatique. Turaza rero kwinjirayo tubabwire byinshi bigenda biboneka muri opération défensive chirurgicale, turebe kandi armée de républicaine nkuko rero zikomeje gukora akazi gakomeye. Banywanyi ni muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru y'urugamba ndetse najyanye n'ibikubera muri diplomasi. Ngwibutse rero niba ari ubwa mbere dukurikiye icyo ndasabone, hano tubagezaho amakuru akomeye abarebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvure inkuru yacu ndatangira nkubwira ko kuwa gatanu ku igenekerezo rya 22 Nyandagaro 2025 ku isaha ya saa 4 n'igice za mu gitondo, Force Armée de République Démocratique du Congo zatangaje ko zamaze kurasira mu kirere cya Nzibira muri teritwari ya Walungu muri Sud Kivu drone ya kamikazi yari yoherejwe n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu mugambi wo guhitana ibirindiro by'ingabo za leta. Iyi nkuru yanditswe mu buryo bwa raporo militaire, ikaba rero igaragaza ko iki gikorwa cyagenze neza mu buryo Fardc yakoresheje doctrine de défense aliénée, imikorere y'uyu mutwe w'inyeshyamba mu gukoresha drone offensive ndetse n'ingaruka byagize ku mutekano muri aka gace. Uko rero byatangajwe na Lieutenant Mbuyi Kalonji Rigana, umuvugizi wa secteur opérationnel Zukora de muri Sud Kivu, aravuga ko iyi drone ya kamikazi yari ifite intego yo kwibasira position stratégique y'ingabo za Fardc. Kuko rero bigaragara iyi drone ya kamikazi ni sans pilote cyangwa se ni indege itagira umupilote, yateguwe mu buryo bwo turukiriza ndetse no kurasa igisasu ku ntego, igakora ibizwi nka missile de croisille. Nkuko rero bigaragara uyu Lieutenant Kalonji yavuze ko 2009 regiment de infantry ariwo rero uri mu bikorwa byo kurinda aka gace bakoresheje uburyo bwa tire anti-aérienne bushyirwaho ku rwego rwa compagnie de AP, maze bagakora neutralisation immédiate y'iyo drone itaragera ku birindiro. Nkuko rero bivugwa mu rwego rwa gisirikare, Fardc yavuze ko iyi yari intervention chirurgicale. Operation chirurgicale ni uburyo bw'igikorwa cyihuse cyateguwe neza, gifite intego imwe yihariye kandi kitarimo kwangiza byinshi bidakenewe. Ni kuvuga ko iki gikorwa cy'umutekano cyagenze neza kidateje ingaruka ku baturage cyangwa ibikorwa remezo biri muri ibi bice. Nkuko raporo za section renseignement militaire jeudi zibigaragaza, iyi drone yavuye mu birindiro za AFC yitwa Chiliba ikambukiranya ishyamba rya Nzibira ijya kwibasira ibirindiro za Fardc, ariko kubera serire de détection aérienne yari yashyizwe ku murongo w'urugamba, habayeho repérage radar hakiri kare, bituma abarinzi bashobora gukora tire de neutralisation hakiri kare. Muri raporo y'inzego z'umutekano hagiye hagaragaramo ko AFC ifite inkunga iva mu bihugu bimwe na bimwe byo mu karere ndetse n'amatsinda y'inyeshyamba nka Twirwaneho bakomeje kugenda bakorana. Doctrine d'emploi des drones biravuga ko izasarambwe zakoresheje drone kamikazi mu rwego rwo kurinda abasirikare bayo, kuko rero bari badakeneye ko hari n'umwe batakaza kuba ari ku butaka. Intego nyamukuru ni ugusenya position fortifiée za Fardc, kwica officier komanda ku rugamba ndetse no guteza philological warfare, intambara y'ubwoba mu baturage. Gukoresha rero iyi drone mu buryo bwo kurwana budashyize ingabo mu kaga, ariko rero ni intego ya nyayo yo gucogoza abasirikare no gutera ubwoba abaturage. Fardc iravuga ko izakomeza kugerageza ndetse no gukoresha ubushobozi ifite bwa contrôle de espace aérienne tactique, nkuko rero bivugwa na regiment y'ibihumbi 3309 y'aba infantry. Ni imwe rero mu miryango cyase mu gisirikare gikomeye kiri mu rwego rwa bataillon renforcée ikorera muri segiteri ya Sukora ya kabiri, ikaba ifite inshingano zo kurinda ahantu h'ingenzi nka Nzibira, Bukavu, bakayisubiza Walungu ndetse bagakumira AFC gukomeza igera no mu bindi bice bitandukanye. Nkuko ordre d'opération yabitegekaga yabigaragazaga, Fardc zari zashyizeho dispositif defensive harimo position de combat fortifié, ibirindiro byubatse neza
ku misozi, patrouille de reconnaissance z'ubutasi, section anterienne zishinzwe kurinda ikirere. Ibi byose rero nibyo byafashije iki gisirikare kugera ku ntego kandi hatabayo kwibeshya. Bikaba biri gukorwa mu rwego rwo kugira ngo barwanye drone zishingiye ku makuru ya renseignement militaire. Bikaba rero bivuga ko amakuru ahabwa abasirikare mbere y'uko bafata icyemezo izasarambwe kuri ubu ariyo zigukenera cyane mbere yuko zigira igikorwa icyo ari cyo cyose batangira. Fardc yari ifite amakuru ko AFC iri kugerageza kuba yakoresha uburyo bushya bwo kohereza drone za kamikazi mu duce twa Sud Kivu. Muri urwo rwego bakoze surveillance alienée, gukurikirana ibintu byose biri gutegurirwa mu kirere. Hari kandi coordination interarmée, gukomeza hagati y'abasirikare ndetse bo muri bice bitandukanye, no kuvuga infantry, defense anti-aérienne ndetse na renseignement barakoranye bitanga umusaruro. Biragaragara kandi biravuga ko hakozwe neutralisation kurasa drone hakiri kare. Lieutenant Kalonji yagarutse ku amasezerano ya Doha yagombaga kuzana CCLF. Aravuga ko M23 ishinzwe kutubahiriza ayo masezerano ikomeza gukora incursion armée mu bice bya Sud Kivu na Nord Kivu. Fardc iravuga ko ibikorwa nk'ibi bigaragaza ko coalition terroriste ifite intego yo guhungabanya igihugu. Nk'uko rero bigaragara, byavuzwe ko nta mirwano yakongera kuba vuba. AFC ikomeje kuba yabisuzugura. Nzibira ni agace gafite abaturage benshi bakora ubuhinzi. Iyo drone iyo iza kugerageza ku rugamba yashoboraga guteza dominage correctly, ingaruka ziturutse ku ntambara ku baturage batari bake. Fardc ivuga ko kwangiza iyo drone ari igikorwa cyo kurinda integrité territoire ndetse no kurinda abaturage. Abaturage bo muri aka gace batangiyaje ko bumvisha urusaku rw'ikirere, ariko nyuma baza kubona Fardc ishimangiye ko nta cyabaye, nta byago byigeze biba. Uyu munsi ukaba waragaragaje ibintu bitatu by'ingenzi: capacité défensive accrue. Fardc yerekanye ko izashobora kurinda abaturage mu gihe kirekire kandi mu buryo bwa nyabwo. Hari kandi adaptation de alienée. AFC M23 irimo gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu rwego rwo kugira ngo ibashe kuba yarinda umutekano muri ibi bice. Hari kandi resilience stratégique. Ingabo za leta ziragaragaza ko zifite ubushobozi bwo guhangana n'iterabwoba mu buryo bwa militantationnel. Nk'uko bigaragara, intambara yo mu buseruko bwa leta ya Congo si iya mbere gusa. Harimo alliance régionale. AFC ikabikorana na twirwaneho mu bice bitandukanye, ibyagiye bituma urugamba rurushaho kugenda rukomera. Ni mu gihe handi hari soutien extérieur, hari ibimenyetso by'uko hari inkunga iri kugenda ihabwa mu 23 bitewe n'uko kuri ubu bifite ibikoresho bigezweho kandi bifite imbaraga bitandukanye n'uko bizagiye bigaragara igitangira muri 2012. Biravugwa kandi birerekanwa ko ari precision diplomatique. Leta ya Congo ikomeje gusaba ko amahanga yabafasha guhagarika inkunga ikomeje guhabwa imitwe yitwaje intwaro. Iki gikorwa cyo kwigenekerezo rya 22 Myandagaro 2025 inzibira cyerekana ko Fardc iri mu rwego rwo hejuru mu kurinda igihugu cyabo. Bakoze opération défensive chirurgicale zishyira mu bikorwa doctrine militaire zayo, zerekanye kandi ko zifite ubushobozi bwo gukumira drone kamikazi uko zakoherezwa kose. Zongeye kwerekana kandi ko hari armée républicaine zishinzwe kurinda abaturage no kubahiriza ibijyanye n'ibibera muri izi territoire. Nk'uko rero bagiye babigaragaza, ibiro bikaba bihura neza n'amakuru akomeye akomeje kugenda aturuka mu bice bitandukanye, agaragaza ibikomeje kugenda biba ndetse n'uko ibintu bikomeje kugenda biba. Reka turebere hamwe impamvu ikomeye bivuga ko AFC yohereje intumwa ebyiri gusa i Doha muri Katari. Umutwe wa AFC watangaje ko intumwa ebyiri arizo zonyine ziheruka koherezwa i Doha kuganira na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku igenekerezo rya 19 Myandagaro 2025. Nibwo uyu mutwe wa Kinshasa wasubukuye ibiganiro bamaze igihe bagirana nyuma yo gusinya amahame y'ibanze aganisha ku guhagarika intambara yashyizweho umukono
Igenekerezo rya 19 Myandagaro 2025 Perezida wa M23 Bwana Bertrand Bisimwa kuwa gatanu yabwiye itangazamakuru ko intumwa ebyiri zoherejwe Doha zagiye kuganira ku bijyanye n'agahenge ndetse no kurekura imfungwa gusa. Yagize ati twohereje itsinda ry'intumwa i Doha ariko tugira ngo twerekane ko baduhagarariye uko ari babiri. Umuryango wacu wabashije gusa kuganira ku masezerano yo guhagarika imirwano no kurekura imfungwa. Yunzemo ati ntabwo bahawe manda yo kuganira ku mushinga w'amasezerano y'amahoro watanzwe n'ubuhuza kwemezwa ko wakozwe na guverinoma ya Kongo. Bisimwa yashimangiye ko mu gihe agahenge kazaba kabonetse ndetse na leta ya Kongo ikaba yamaze kurekura imfungwa 700 za AFC ifite aribwo izindi ngingo zizaganirwaho nk'uko rero abigaragaza. Ibi rero kaba ari ibintu kuri ubu ngubu bikomeje kugenda bivugwa mu buryo butandukanye ndetse bikaba bikomeje kugenda bigaragaza ko urugendo rukiri rurerure hagati y'umuryango wa w'umunyapolitike Moise Katumbi Chapwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yandikiye komite ishinzwe ibihano mu kanama ka Loni gashinzwe umuryango w'abibumbye yamagana ibirego uwo muryango washinjwe ibyo kuvugana n'u Rwanda ngo binjire muri umutwe wa M23. Mu mezi make ashize impuguke za Loni kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahosoye raporo yazo zavuze ko Katumbi na Joseph Kabila ndetse na John Numbi bari mu bamaze igihe kinini bavugana bihoraho na AFC icyo kimwe n'ubutegetsi bwa Kigali na Kampala ngo binjizwe nk'uriya mutwe. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka Assemblée pour la République rya Katumbi Dieudonné Balongete mu ibaruwa yandikiye Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Jackman Shabani yavuze ko uriya munyapolitiki atigeze yinjira muri AFC. Yagize ati ibirego zasakaye ku mbuga nkoranyambaga mu itangazo mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu bivuga ko perezida w'ishyaka ryacu ku rwego rw'igihugu wavuzwe mu izina yaba yaravuganye na Bwana Nanga cyo kimwe n'ubutegetsi bwa Kigali na Kampala ndetse no kuba ibaruwa iyo kubyamagana ya perezida wacu yarandikiye umuryango w'abibumbye birerekana neza ko umuyobozi wacu atigeze yihuza na AFC. Balongetenge yavuze ko ku igenekerezo rya gatandatu Mukakaro 2025 aribwo Katumbi yandikiye akanama gashinzwe amahoro n'umutekano muri Loni yamagana ibyo impuguke z'ura muryango zatangaje anasaba ko zakosora ibyo zavuze. Ishyaka rya Katumbi ryagaragaje nk'uko yagize ati kubyandikira ku rubuga rwe rwa X maze imyaka myinshi ngaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itazubakwa n'intwaro cyangwa imvururu ahubwo izubakwa n'ibiganiro. Ryavuze ko iyo ntambara na n'ubu ritayifuza ndetse ko yafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba yahagarika ntibajye mu bibazo. Ibiro ni bibaye mu gihe Joseph Kabila Kabangu ubushinjacyaha bwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwamusabiye igihano cy'urupfu kubera ibyaha aregwa. Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2019 aregwa ibyaha birimo kugambanira igihugu ndetse n'ibyaha z'intambara. N'ibyaha yarezwe nyuma y'uko mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka atangaza ko agiye kuva mu buhungiro yari arimo muri Afurika y'Epfo akerekeza mu gisagara cya Goma mu gisagara kigenzurwa n'inyeshyamba z'Izasarambwe. Ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi inshuro nyinshi bwari bwarakunze gushinja Kabila kuba umuterankunga w'uriya mutwe. Mu iburanishwa ryabaye ku munsi wo kuwa gatanu ku igenekerezo rya 22 Myandagaro 2025 ubushinjacyaha bukuru mu rukiko rwa gisirikare yarondoye ibyaha bikomeye birimo ubwicanyi bwakorewe abasivili, gufata ku ngufu, kuvana abantu mu zabo ku mbaraga n'ibindi. Avuga ko bizakozwe na M23. Agaragaza ko Kabila nk'ugomba kubibazwa kubera isano riri hagati ye n'uriya mutwe ndetse n'amagambo yo kuwurengera yagiye awuvugaho mu bihe bitandukanye. Yavuze ko mu bigaragara Joseph Kabila ari we uri nyuma y'ibyaha yagiye akora kuko rero abivuga uyu mushinjacyaha. Usibye igihano cy'urupfu, Kabila yasabiwe n'ubushinjacyaha ko bwanamusabiye imyaka 20 y'igifungo n'indi myaka 15 yo gukora imirimo y'agahato ku byaha birimo kwemera iterabwoba n'umugambi wo gukuraho ubutegetsi. Bwasabye kandi abacamanza gutegeka ko imitungo ye yose ifatirwa, kumutegeka kwishyura amafaranga angana amafaranga y'urubanza, gutegeka ko afungwa
no guhita atabwa muri yombi. Nibyo yasabiwe ni Kabila kuva urubanza rwe rwatangira nta na rimwe ararwitabira, ndetse abantu ba hafi bakunze kugaragaza ko bifite impamvu za politike, ndetse ko ubutegetsi bwa Kisekedi bwabimwishyizeho mu rwego rwo kumubuza guhangana nawe. Nk'uko rero byagiye bigaragara, benshi mu basasanguzi ba politike muri aka karere bagiye bagaragaza ko Joseph Kabila afite inyota yo kongera kugaruka ku butegetsi. Bivugwa ko yaba aratangira urugendo rwo kugira ngo yongere agaragarize abaturage ko ari muri politike, maze abashe kuzongera guhangana n'uyu mugabo Kisekedi Chilombo. Banywanyi rero kudufunze page ikomeye yanditseho amakuru agezweho arebana n'ibiri kubera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, hita ushonda sabone ntuzongere gucikwa n'amakuru nk'ayakomakomeye arebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.